Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Tolo hi siku ra 20 Sunguti lembe ra 2023 xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Dr Joe Shirimani va fiki va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela xinepe xa studio xa vona ivi va heleketa xinepe lexiya hi rungula ra leswaku ri strictly business no more favors manitwa mus. Hi marito lama va nga matsala Dr Joe Shirimani swi hi veka kahle erivaleni leswaku ri swiyimbeleri leswi va nga tshama va tirhisana na swona kumbexani va swi pfuna va vi na tintswalo eka swona. Mi kuma leswaku ri swiyimbeleri leswiwani swa kandziyisiwa estudio xa vona ivi va nga hakeli nchumu. Ndzi nga swi vula leswaku ri va kandziyisi vunanga hi basari mhaka ya ku a va hakelanga nchumu. Leswiya swi ta na swipimelo swa kona hi mhaka ya ku swi nga endleka leswaku loko u kandziyisiwa vunanga bya wena mahala swi nga endleka muhumelerisi mi kuma leswaku loko u karhi u xavisa ti-CD ku na ndlela leyi muhumelerisi a nga ta vuyeriwa hi yona. Xikombiso kuma leswaku ri ku na tiphesente to karhi eka mali leyi u nga yi xavisa hi ti-CD ta wena leyi a faneleke a yi kuma. Kumbexana loko u tshuka u bukuti masagwadi ku na mali yo karhi leyi faneleke u avelana na yena eka sagwadi leri u nga ri bukuta tanihi ku u kandziyise vunanga mahala. Kama un'wana swi fikelela na loko u tshuka u rhambiwile etigigini ku va u ya nyanyula ntshungu u fanekele u dya na yena muhumelerisi wa wena. Se ku va munhu a kandziyisa vunanga mahala swi hoxekile, na ku va munhu loko se a kandziyise vunanga gigi kumbexani mali ya masagwadi kumbexani ku xavisiwa ka ti-CD mi kuma leswaku ri nqambi yi fanekele yi avelana na muhumelerisi mali leyi yi endleke kumbe yi kumeke, naswona swi hoxekile. Leswi swi nga basa i ku va loko xiyimbeleri xi ya kandziyisa vunanga eka muhumelerisi va koxana mali ivi xiyimbeleri xi hakela mali xi hambana na muhumelerisi. Swin'wana na swin'wana leswi xi nga ta swi kuma ku nga va ku ri masagwadi, ku nga va ku ri ntirho wa tigigi kumbexani ku xavisiwa ka ti-CD, mali hinkwayo yi ya eka xiyimbeleri ivi muhumelerisi yena a ti dyela mali leyi a nga yi koxa eka xiyimbeleri loko a karhi a kandziyisa vunanga bya xona. Sweswo ni vona ingaku swi basi ngopfu. Ha swi tiva leswaku Dr Joe Shirimani va tirhisana na swiyimbeleri swo tala kumbexani ku humelerisa swiyimbeleri swo tala leswi swi nga tlhela swi fika swi va na ndhuma leyi kulukumba. Ni vulavula na namuntlha na sweswiwani ku na swiyimbeleri swo tala leswi swi nga na ndhuma hikokwalaho ka Dr Joe Shirimani kumbe hikokwalaho ka ku humelerisiwa hi Dr Joe Shirimani. Kambe swo tala swa swiyimbeleri leswi Dr Joe Shirimani va nga swi humelerisa kumbexani va nga swi pfuna, loko se ku nga ha ri na vuxaka exikarhi ka vona a mi kuma leswaku ri ku va na ku chingelana kumbexani ku bifana hi tinghoma. Tanihiloko hi swi tiva leswaku ri eka Gaza beef i xipayisisi lexi nandzikisaka vunanga bya Xitsonga. Se beef yi tele ngopfu, se mi kuma leswaku ri loko se swiyimbeleri leswiwani va nga ha ri na vuxaka na Dr Joe Shirimani va fika va endla tinghoma va bifa Dr Joe Shirimani. Mina ndzi swi voni eka album ya lembe leri nga hundza ya Dr Joe Shirimani leswaku ri Dr Joe Shirimani a va ha lavi munhu leswaku ri a ta va nghenelela kumbexani a ta tirhisana na vona. Hi mhaka ya ku loko hi yingisela risimu ra vumbirhi eka album ya Dr Joe Shirimani ya lembe leri nga hundza leyi nga thyiwa leswaku ri Joe this Joe that, risimu leri nga thyiwa leswaku ri Xan'wa Magezi, va vula leswaku ri vanhu a va hangalaki na mabutsa ya vona va va siya na tinsimbi. Ha swi tiva leswaku ri le Pitori ku biwa tinsimbi. Se eka risimu leri mina ni koti ku swi twa kahle leswaku Dr Joe Shirimani hakanene a va ha lavi ku pfuna kumbexani ku tirhisana na swiyimbeleri swin'wanyana hi mhaka ya ku va swi vonile leswaku ri eka swiyimbeleri swi va nga tirhisana na swona van'wanyana loko se va va pfunile va tlhela va hetelela va jika hi vona va va bifa kumbexani va va chingela hi ndlela yaleyo. Se swi vonaka ingaku Dr Joe Shirimani a hi munhu wa kahle. Mina ni vona ingaku xiboho lexi nga tekiwa hi Dr Joe Shirimani i xiboho xa kahle leswaku loko u lava ku humelerisiwa hi vona a va ali tana va ta ku humelerisa kambe
ma hakelana ivi mi hambana emavokweni. Loko u fika u kandziyisa vunanga bya xiyimbeleri xi nga hakelanga nchumu, loko se xiyimbeleri lexi xi karhi xi boxeketa hi swa timali hikokwalaho ka vunanga lebyi u nga byi humelerisa, swi na switandzhaku swo ka swi nga ri kahle. Se mina ni vona ingaku xiboho lexi tekiweke hi Dr. Joe Shirimani i xiboho xa kahle. A ku hakelaniwi ku hambaniwa emavokweni. Ku na risimu ra Mr Post eka album ya lembe leri nga hundza leri nga thyiwa leswaku ri Gaza. Va vula marito ya ku mi la ku pfuxa Gaza vafana. A ku ri na marungula kumbexani mahungundlela ya leswaku ingaku Limpopo Poison yi lava ku pfuka. Ntirhisano exikarhi ka Dr. Joe Shirimani, Prince Rhangani na Benny Mayengani the President. Kambe hi ku landza marito lama Dr. Joe Shirimani va nga matsala eka xiyenge xa mabulu xa Facebook, hi kota ku swi vona kahle leswaku Limpopo Poison a yi nge he pfuki. Kasi na Benny Mayengani na vona va tshama va vula leswaku Limpopo Poison yi file yi tlhela yi lahliwa. Lexi nga kona xiyimbeleri xin'wana na xin'wanyana xi ti tirhela swa xona. Leswi ni vonaka ingaku swi nga koteka i ku va xiyimbeleri loko xi kandziyisa vunanga bya xona xi nga heleketa vunanga bya xona leswaku byi ya mastariwa hi Dr. Joe Shirimani. Tanihiloko hi swi tiva leswaku Dr. Joe Shirimani i munhu la nga na vuswikoti swinene loko swi fika eka ku mastara vunanga. Se sweswo ni vona ingaku swi nga koteka, kambe leswa swa ku Limpopo Poison yi ta pfuka ko va milorho. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, seketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.